Nagrigaten biyag ko ti agmay maysa kan kanayon laeng asiliwak ken ka alang aruden biyag ko tinagkat baybayan tanal paskon ngayon kariya di kan lipatan maasi ka biyag ko kaya ti pangagmag ulilan ko'y pusok taging mura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa na minsan pa'y biyag ko anay depak nagparang adagos taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden idiro ni ayat tananamek paminsan pa'y ti samit ni ayat maasi ka biyag ko ket ipangagnat ulilan to'y pusok taging mura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa na minsan pa'y biyag ko anay depak nagparang adagos taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden idiro ni ayat tananamek maminsan pa'y ti samit ni ayat